Lamsogo joto na daily update private job notification government job private job online form fill up nirok joto ne ani channel ni bisingtwi nugui manai nirok support khailai tong different song si teibo ani bukharo bo srangai nirok no daily update gani bage saito goito like share subscribe khaimani bisingtwi ani bukharo teibo motivating nirok support khailai tong di daily no update mawi tong nai nirok krangya ko WhatsApp group by kurangui tongla hangke je somoyo ang update onai afro nirok bunche sika naige nirok tiar khaige apply rok khaimanai biodata thangai daji dongui romanai inke nirok WhatsApp group by joining la hangke nirok no ang WhatsApp group go notification ro hola hangke nirok oro jakan nugui manai inke nirok WhatsApp group go kurangya ngai tongla hangke tabok siarok phanangui tongmao notification nirok naiji apangui mau haini bagi WhatsApp group krengla hangke je prona ke siwi tongmanai ka WhatsApp group by joining tongla hangke belai ka hamnai tabok bini oro hangke tini hai horogo hangke bingke upload khaya kana notification rong no angke je notification sokphaiya hangke ne update doroi rogo tani humale nirok ni subida ni bage tini update hangke nirok horofan nugui tongla hangke kana rogo angke point ni siming nirok tiar angke binse sekang khaimanai tei haini bage update roi rogo ta horofan angke padi sengi nyalaini belai kok loi tha angke vacancy mi aprone haini omabu bo or jaga borok na je ko borok vacancy full ya khoni bage borok tewsa na hai roi tong fiu tar jaga vacancy an advertising media company require female associate office executive with pleasing personality with English medium schooling for the post of business development manager short form by BDM at their Agartala office graduate or above with excellence fluently in English knowledge in official letter drafting telecalling etc may apply relevant experience should be preferred candidates should be energetic and enthusiastic salary is not a constraint for the deserving candidate. Immediate recruitment. Send your CV with latest photograph at branchagartala@gmail.com. Broni email ID ke branchagartala@gmail.com ni rok send makanai. Inge mi afrona haine. Omon hinke boni job notification job hinke advertising media company go borok najangnai sala bore. O bore ni kaisa sau female associate ni kaisa na. Inke office executive with pleasing personality or jaga ni rok English medium ngi tongan nangnai je ni rok school pore phro English ni medium ngani nangnai ta school pore ja inke post of business development manager post ni bumang inke business development manager tongnai agartala gan office inke boni pore graduate ni saisa ka inke teibo sakongnai bo haita inke English ni background ngani nangnai inke knowledge in official letter tabang ni rong ni knowledge tongani nangnai official letter drafting bo hai khaiga ni rengga nangnai teibo ni pore telecalling etc inke ni rok apply khaimanai je customer call khaila hangke ni rok bono ma khosatrangai kok ma sanai bo haita inke relevant experience will be prefer je ma hairok tong hang experience tong hangke ni rok no prefer rojanai mane tabo ni rok no sigang pila nai kunai ta binse sigang ni rok no nai je experience tong nai no inke ni rok ke salary ni bagai hinke brok bai salagi engnai bo hai so inke pade the next na lefiu nai drawing teacher chai ICSE board air class 6 ছাত্রীকে বাড়িতে সপ্তাহে 2 দিন ড্রয়িং শেখার জন্য গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ পাস আউট শিক্ষক চাই যোগাযোগ মোবাইল নাম্বার 8414860086 দেখাইছা 8731881940 বনি জায়গা হাঙ্গে জয়নগর আগরতলা জয়নগর ICSE board ni class 6 o pore goi tongnai bwrwi bohai barite sapte 2 din nogo thangai 2 din drawing ma phrangnai amahai borok no je student no inke tabok
nirokni pass out wngjak wngani nangnai government ni go art college pass out wngani nangnai bo hai hinkhe nirok omo hai khe phwrwngui manai hinkhe borok bai contact hai khe nirok salai manai ta nirok government art college pass out wngjak hinkhe omo hai ICS board class 6 porigui tongnai burui no nirok khai manai khorok ni najangnai tei kaisa next লোক চাই একটি প্রতিষ্ঠিত টায়ার শোরুমের জন্য একজন সেলসম্যান ও একজন টায়ার লাগানো লোক প্রয়োজন যোগাযোগ 9862702262 ইনকে তাবক টায়ার ni showroom hai dogano khoroksa phal hai টায়ার phalnai najaknai ইনকে tei khoroksa ইনকে টায়ার ni go hai chaka thepanai bohai khoroksa nangnai bon pore ke tire ni showroom o khoroksa salesman khoroksa hingke tire hai chaka thepanai khoroksa hingke next মহিলা কাজের লোক চাই উত্তর প্রদেশ দিল্লির সংলগ্ন একজন লেডি ডাক্তারের সাথে থেকে ভারী কাজের জন্য লোক চাই উত্তর প্রদেশ দিল্লিনি hai khoroksa doctor yang ni doctor bo bai bo samung nangjagui tongo ta hai nok rogo samung khaijangnai burui khoroksa bo bai tongnai jakhe nok ni samung rok khainai ja bo hai burui khoroksa nangai tongo bo hai so ke contact number ke 8787380905 ke next কাজের মহিলা চাই ছোট পরিবারে বালু রান্না ও অন্যান্য যাবতীয় কাজের জন্য থেকে খেয়ে সকাল 8টা হতে রাত্রি 8টা যোগাযোগ 8414860086 তে কাইসা 8731881940 জয়েন করন বাবু ইনকে কাইসা পরিবার শিকনি গো মাইমুই সুঙ্গুই সারগই বহাই মামি রক সুঙ্গুই মাছরনাই বহাইনি সামং oro agartala go burui rok tongi tongha ingke chini borok ya borok rok phane or jaga khaimanai da ingke 8টা ni siming কাজের জন্য থেকে খেয়ে borok bai tongui chawui 8টা ni siming tewaisa haini horni 8টা jora mohaike samang makhainai ingke asuk jora to ni friend song nirok channel bai jefron krengui tonglaidi omaike jei notification omai daily na update mawi tongnai government job online form fill up private job notification tomai rok thong pairene channel bisingtwi nugui manai nirok channel bai jefron krengui tonglaidi omaike tei bani motivation phai engke tabok nirok online form fill up rok ni phaka khai nang to hang ke nirok ano comment khai salai de tei omai je nangmani comment khai salai de te like share subscribe khai ni ta folai de tal ko angke hari ingke asuk jara tini friend song jotono hambai